मेंढीला क्या बोल रहा अच्छा mau apa salamnya salamnya itu salamnya sama dia nunggu dia mengalah guys isi nama ada lagi lang mama kamu apa koren bola satu lagi kalau dia bilang mama salam dia kudungnya tuh kudung pakai ini 그 막아봐야 돼. 안 그러면 그거 가지고서 이핀 분석 하란다고. 아, 그냥 그냥 펜폰 있어 봐. 이핀 분석. 이핀 분석다. 수배야 그냥 수배야 그냥 수배야. 이핀 분석.